A šta, Bork, daj ti meni reci za TDKM, to je relativno friškije nego Dreger priča. Pa relativno da, Kuznić obzir da Dreger imao 100 godina, pa ništa, TDKM je onak isto igra ono ko WoW koja ima ono svoj expansion, evo, praktički. Koji bio je prvo Tvrdokor, u biti sve je počelo sa Pačinom od mene i Flow Deepa koji je bio album ono koji su mi odlučili napraviti skupa. I kako smo izbirali taj album ono od početka do kraja smo sami odradili sve, znači od dizajna do bitova, do miksa, do apsolutno svega, sve, nema to kaj neko sve smo doslovno sami sve aspekte tog napravili. I kako je to krenulo na način da ono, jebi ga, ne znam, znaš koja je stvar u biti, da smo mi u to vrijeme još bili mladi i žicali smo neke starije repove da nas snimaju ovo, ono, skužili smo da u biti ekipi to nije fora baš snimati sa nikakvim mlađim. Pa znaš sad posljedno kad neko mlađi žica? Pa da. I uglavnom smo, ono, otkrili smo tih par svojih likova, ono, koji su, ono, snimili tad jednu traku, dve, ono, to su, ono, Shaggy, Zimski, Geralt isto bio, ono, i bio je dupla doza, onda je snimio prve dve trake kao Geralt. I onda smo počeli raditi isti taj princip Pacino albuma, ali na, ne znam, Zimogrozan album od Zimski Flow Deep, onda Shakespeare i Flow Deep, onda Geralt i Flow Deep. I jednostavno smo napravili taj grupni Tvrdokor koji je bio praktički, ono, splačina mikseva naših versova, ono, pijanih, zdrogiranih. I Flow Deep je na istom principu napravio cover, instrumentale, sve živo spojio to u cjelinu i tako je nastao Tvrdokor. I onda nakon ono Tvrdokora 1, Tvrdokora 2, Pacino 2, ja sam se ono šetao negdje 2017. u glavi i razmišljao i jednostavno jedan tjedan dana me oprlo, bilo je to isto faza intenzivnog slušanja, ono Nipsey Hussle, ono i tih nekih entrepreneur shitova, ono. I u glavi sam ono jednostavno razmišljao kako bi to sve trebalo upgradeat u, ne znam, Tvrdokor Entertainment, Tvrdokor nešto, Biz DO, pizde materine i na kraju sam došao do tog TDK, ne treba uopće biti akronim, jednostavno skraćenica, TDK and, TDK Music, bla bla, pa smo godinu dana bili TDK Music, pa je onda Flow Deep skužio da moćnije izgleda samo TDKM, pa smo onda novi logo napravili, nekako smo onda došli od tog da od nas 5, ne znam, ubacili smo Zdarkija kao jednog od prvog najdugoročnijih tih naših young ono koji su se družili s nama kao prvi rekrut u to, pa onda drugi, treći, pa smo onda s vremenom skužili da u biti ne funkcionira više taj princip ono gdje ti neko kao rekrutaš pa on sad nosi tvoju zastavu pa ste vječno tu jer ono ljudi u biti ne briju na faze isto kao što sam ja prošao 100 krugova, ljudi briju na faze da ono dođu ne znam snime s tobom 10 traka odu negdje drugdje znaš i onda već to ljudima na van izgleda kao da ono da te kao potpisuješ artista a artisti odlaze ono. Pa smo jednostavno skužili da nije taj princip u biti potpisivanja, nego da moderni kao labeli ekipe jednostavno surađuju od pjesme do pjesme, znači više nismo ni princip nekakvog labela da mi potpisujemo ikoga, mi smo jednostavno ono medijska kuća, produkcijska koja radi sve te stvari i jednostavno surađujemo sa kim god nam se svidi, kogod želi, bilo to na jednu pjesmu, na dvije, na album. Ono koji epitet. Je li to basiviti za siromašne? Kojiš da, ono basiviti za siromašne, prešli smo cijelu tu fazu od ono high school rock benda do pokušaja labela, do ovog onog gdje smo sad neka to medijska ono kućica, firmica. Kaj tražiš? Mislim bom mi on dodao. Ja ti ovo možda treba, gospodin Felos. Pa da, delicije, buras. Tako da je sad trenutno ono Tvrdokor TDKM koji je jednostavno nešto što ja i Flow Deep ono svojim svim silama radimo gdje mi ono svaki dan od jutra do navečer radimo i dizajnove i vizuale i video edite i taj merch ono udaramo. Šmrč. Da, šmrč udaramo, imamo svoje te mašine za ono, naš radit ćemo i kafe. Sito tisak se dozovete ime. Da, inače ja sam završio medijski dizajn, ne nisam završio, ali sam na 3. godini, skoro sam završio. Kao, skoro sam završio, ali u stvari uopće nisam ni upisao, ali kao znam da se faks nalazi u Koprivnici. Čuo sam za Koprivnicu, možda znam naći na karti. Zapio sam se tamo jednom, ono, bio sa par žena, što mogu nazvati ženama. Čuo sam krave. To ti je bio sav history, napušio se krave. Lakše nego Vovo, ono. Ali imamo bogat lore, kužiš, to mi je drago, jer ono što nas povezuje je taj neki duh te naše lirike, ne znam. Ja volim reći da je unikatna, a sad koliko je nije, znaš, ali ti nešto stalno citiramo te iste priče, vrtimo isto, ponavljamo iste pojmove. Ako se usudim reći, izmislili smo par riječi koje će ući možda u hrvatski riječi. Nećemo ih reći. Ne, šmrć je moja riječ.